қадірлі қонақтар. Ғинуар айында Салауат театры ғана түгел, бүті республика ұлы юғалту кесірді. Башқұртстандың халық артисі Риза Мәхәбиев арабыздан мәңгілікке кетіп барды. Бүгін біз оның яқты истәлігіне бағышлап, хәтер кисәһенә йыйылдык. Ризағай арабыздан кетелі, оның йырлары йөрәктә һаман яңгырай. Ул театрыбыздың йөҙө, уның йәне ине. Яшь буын артистларына өлгө, терәк булып торды. Уның моңлы тауышына һоҡланмаған кеше юҡтыр. Ул башҡарған йырҙар күңелгә үтеп, уның иң нескә ҡылдарын тирбәтте. Әлбиттә, уның ижады оло мираҫ булып, яҡты эҙ ҡалдырҙы. Ә моңо күңелдәребеҙҙә ҡалды. Yargılar
Риза Рафаэллы 1972 елдың 13 мартында Ишимбай районы Ибрай ауылында туа. Ғаилелі олар 3 бала, 3 ир егет. Ризағай ортансығы. Башланғы сыныфтарды ол көрші Итекай ауылында оқый. Соңынан Мақар ауылының орта мектебінде білім ала. Оқырға түшкенге диплом ук, ол актер болырға қайлана. Бала вакытта шунаның телевизор карга яраттым, концерттар, спектакльдер һәм йырлай торган мен дә үдемсә. Шунаның менің ойларым әле мәктәпкә укырга бармак барымлык, артист булу теләге миндә таулы. Сәнгатькә Ризағай бала сақтан ғашиқ. Радионан ол вақытта популяр болған ердар таңлай. Үйде отырған қаралы ақылы телевизордан Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева башқарған драма спектакльдарын естек етіп қарай. Мәктепке оқырға түшкәс, бірінші күнді оқытусы кем ерлай, бейі біле деп құрағас, Риза Рафаэллы өз яғыма қайтқам деген ерді ерлап көреді. Ошы күнден алып, мәктепте бір концертта онан башқа өтмей. Thank you.
Һиндә тыуҙы ролдәремдең йәнгә барып етерҙәре. Һиндә тыуҙы уйҙарымдың уйылып китерҙәре. Сәхнә уның яҙмышы ине. Һәм ошо яҙмыш Риза Рафаэль улын 1993 елда сәнғәт институтын тамамлағандан һуң Салауат театрына алып килә. Профессор Гыйләжев Ғабдулла Ғабдурахман булды. Һәм дә талантлы актердар Рафил Рауилова, Набиуллин, Земфира Хамзиевна Хусаинова. Бына йыр дәресенән Ләлә Фәрҡылы Муллабаева һабаҡтар бирҙе. Юғары курс укыусылары, режиссер факультетында уҡыған студенттар, беренсе курста уҡығанда уҡ мине үҙҙәренең өҙөктәрендә уйнарға саҡыралар ине. Шунда өҙөктәрҙә ҡатнашып уларға ярҙам итә торғайным инде. Бик күңелле була торғайны.
театрға келу менен Риза Рафаилова Салават қаласында төпленді. Үйленіп, ғаилә құрып, атай бәхетін татыны. Шул ғасырға Риза ағайды туған елі алдында бурысын үтәү өчен әрмегә сакырып алалар. Үз бәхетенә ул Салават қаласында хезмәт итә. Спектакльләрдә катнашыр өчен артист халдатты һорап сакыртып алгандар. Якын тирәлә хезмәт итһәләр, уның бер көнелә туган ягын, якындарын, гаиләһен агынмаенса үтмәгән. Уның әрменән язган хаттары быга исбат булып тора. Сәлем Салаваттан. Һаумыһығыр, Айгөл һәм кыдым Надгөл. Һеҙгә алдат сәлемдәрен еткереп хат яда Риза. Минең хәлдәргә килгәндә һәйбәт тиһәң дә була. Киткән көндө Өфөлә комиссия үткәндән һуң призывной пункттың баксаһында көнлө буе йөрөнөк. Взводтар тәдгән булалар да оноталар. Шулай итеп көнлө буе йөрөнөк караңгы төшкәнсе. Асыгып, үші бітті. Ғазимге, Зиләгә, Лиянына менен күп сәлем. Түнгі 12-нче яртыла бында алып келділер. Шунан таңғы 7-нән уяттылар да, Мунсаға алып кеттілер. Формалар алдық. Шуныһын аса, сәстерді Лысыйға алдыртырға тура келді. Хәзер бір түрлі инкубаторлар кеүек йөрөйбез. Формалар алдық. Әле 10-нчы ярты. Сәгать 10-да отбой. Иртәгә таңғы 6-нан зарядкаға сыгабыз. Салаватка 27 кеше килдек. Күптәре Өфөлән. Галим да минең менән 2 атнанан присяга бирәбез. Унан һуң инде бер көнгә может сыгарырдар точныһын белмәйм. Былай 2 атна һайын сыгарып торалар ди. Залеттар булмаган. Бында тормыш бөтенләй икенче. Гражданканы онытып торырга тура килә инде. Бына хәзер видеонан кино башлана. Но отбой булгас yoqlarga алып куйырдар инде. Ярай. Мине күп сәлем. Пока. Бәлки Мәдинә еңгәйләргә барып китер. Ярай. Хуш. Karanlığı islah
Бәкәс Юмагужина. Риза ағай һис шикһеҙ театрыбыҙҙың йәме, биҙәге ине. Ул башҡарған драматик ролдәр күңелгә үтеп, уның иң нескә ҡылдарын сиртә. Комедияларҙа тыуҙырған образдары, хатта иң етди тамашасының да йөҙөнә йылмайыу өҫтә ине. Эх, Ризағай, йор һүҙле инең шул һин. Коллегаларының хәтерендә лә ул үҙ тормошо менән ҡәнәғәт булған, донъяның йәмен күрә белгән, асыҡ йөҙлө, ихлас кеше булып ҡалды. Уның шаяртыуҙары ла иҫтә. Грим бүлмәһендә ултырғанда ла, сәхнә артында ла, гастроль юлбарында ла ул гел беҙҙең кәйефте күтәреп, дәртләндереп ебәрә торғайны. Театрыбыздың талантлы актеры Әмир Үтәбаев. Рәхмәт Әмир. Хәзер һүҙҙе Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Яҡуп ағай Шариповҡа бирәбеҙ. Яҡуп ағай, рәхим ит. Риза Мәхәдиевтің репертуарынан бір юмористик хикая. Эх, ямағат, бұздылар дүнияны, бұздылар. Әлек бит қайылы ерәхет бұла тұрғайны. Кетенде бір тәңге ақсан бұлға, өзімді миллионерға ана бірі тұрғайны бит. Ахады бір тәңге генеме бұлы, бір кемелі бұлмай. Әлек, Хинда бірлік, шынаттаған ике дұлсын осырай, ике бірлік менен. Ана жол үс бірлікке бір ярды алып, афуйтығып, магазин артына сығып,
Қырғыз стаканға халқын арақын алып, ісім ярам. Яннар қараған бұл келе тұрған енді. Қазір неме? Бұздылар. Ақса өзгерді деп, ашқадан өзгермей тұр ке. Ақса өзгергенді білмей, күнде хал деп құлқылдай. Әлбетте ақса жоқ деп, халмайы сатырған жоқ. Біз атырма көп бейді. Бір метрі бір ярымда. Шылайтым, күнде бартыр яғап, егем атырғана қайтып, дағарайым енді. Дағарайым, ертен тұрғам қырға қатын ята. Мен аптырайым, кесімнен қайда бұла ол қатын. Ертен мына мен қырға ята ол. Шылай тұрдым, ел күнні, ішке барайы, баш азыраға ұртайым дек. Мен айтам, қатындан 50 тәңкеген ақса алып, сыға біргіне күріш кіріп пебесем де, яндарым рахатланып кетерін деп ойлап дағыт. Мәлім, қатын бір көзін астыла. Неме? Тарахан көп қимылдан ятағым. Ақса қарақ мейді. Көрдіңіз ме емағат? Әлі мен ойлап табы түрмәнім. Ауының өзі тілінде. Мұна мен емағат көптен айта келем. Ол қатын қыздар біздің еркішлері түгіл. Оларды тәге икінсі планетаның емерендер. Мұна біз егір, біз еркішлері. Біз тәге маймылдан яраланбыз. Қатын айтам, белгілі бір елеттен кегін ақса, сығып кірейім, башқа ұртар беттеген. Жоқ, башта кіші елдері кеуік матур етіп істерге үйрен, ақса табырға үйрен. Анан алырған тәй, мен айтам, болманы. Оларла юқы болмағанан әбе сықты. Кияу балақай, юлі елдер олар там тесігінен қатындарынан ақса аурамайлар. Юлі елдер өздерінің қатындарын бір сәдіске кіне отырта берді әрді. Юлилер. Ол енің қырықтан еленіп қырған қырдыға мен еленмеген ғұмырдеп кеу сырайып күлмесін бейді. Юлилер. Емағат, ол әбеден тұйыларында біләғыз екен. Күзден келе октябрь башынан май біткен сібеді ята. Ана арқағында үйден тұрысып та өре алмайым. Трикаге бірге. Ол әлі ятырға болғада жоқламай әлі ол. Бәлек мен түнгі бойы келе қарап отыра. Андала тегі отырмай. Кияу балақай, анау кімді қатына болды ол. Кейсе мұна бұл ерімінен өбешейіні қәріп теге, әмін өбешәті. Мәйтам, беке қайдан білеймін, кімден кім қатын екенім. Бұна мені келем да отыра, ертіп қалатын кейіп. Жоқ, мәйтам, бұлай анатқын ақса береместер, қорқытырға керек бұларды, мәйтам, қорқытырға керек. Мәйтам, яны кәйім, бәғір кәйім. Кесе іштен қайтқанда, подъезд түбінде рекет малайлары мені тоқтаттылар да, мынау халықтары бұсақ сағарып барысақ қатырайындар да, ертеңгі сағат 9-ға 50 тәңке ақса сықмаған ұябыл тиелер мен айтам. Кеше күлдірме, деген бұл әбекей, енің көк қайырсы қайыстыру шығарына рекет малайлар еремей. Ол рекет малайлары, базардағы мафия малайлары янана ерейдерді. Кеше күлдірме, деген бұлды. Тоқта базарға барайым әлі, мұсылман ите болмас мәтіп сығып кетті әбемаларға. Менің қатында барайым енді парикмахерскийге, сәсімді түзетейім деп, парикмахерға сығып кетті. Ямағат, ол қатынның сәсін көргіз. Мына күз күні тау бітінде күйген өлең болады. Ол матурырақ. Мына жылай, мен тәңкеге сәс түзетіп қайтасақ, әмин мәскен ир, қырыққа еткен ир, қытамда бір тін ақсағыз, ертік трикамды кеген күніш зал ұртағымда басып тұрып қалдым. Жол вақыт көзіме істерді көрінді. Бұл істер артында біз елына бір таптығына елабыз. Қатындың туған күнінде, қатындың туғандар елғыз. Көрген бұл істер екіге айырла. Шында менің басыма бір шат фікір келді. Кухняға сығып, патмос алдым да ұртағын тиштім, башқа ерлік айтып. Онан үстел үстіне скатер дейдім. Теге тішік патмосты үстелдің ұртағына қойдым. Скат үттіре түштім. Метамалай ғана шармасар, қатындан теге
Kızıl sıkıldır beşilgen o var mı? Şunu büyük aybat edip yiyip sattım, pandos tireley. Şuranın entedeki istalasına kirip, başında tıkıp küdüge karaydım. Korkup gittim malay. Küzgünen mine gümürdele yığılmağın kap kara bit. Hem doğandan beriler isim akaygan ilk kuyu karantıraydı. Hem sul kitek baş, kıp kırıl kanısında oldurar. Ozaklama erbekeyim kaytıp kirdi. Erbekeyim kaytıp kirdiler, mine gördüler. Estağfirullah, uygandar, urdirgandar deyip. Ona toktale, aksam dalganlardır indi, aksam dalganlardır deyip. Tedretibinde yarangılı oturaydı. Şol yarangılda köterdiler. Yarangıl havutun tübünen salafama otururlar. Nümrükler getirip sığarlar. Vot mineytem ebi bağınık. Bana kaylanlarına baksarlar. Şundan yarar Allah'a şükür aksama dinlegenler deyip kiretekine havut kalıp koydu. Şundan tekelip mine karap dura başladı. Toktale. Bu alka jülikten de kutuldu indi. Bana irtega kumberler indi. Benim ağzımda bir altın taş var yine. Erem gitmem deyip. Özünün kekirliği bitken varımağın benim yeni tavuk ağzıma tabak getire başladı. Şunda ben aslında ağzımda zor edip astım da tegergin varımağını şal edip dışagaydım. Ebekeyimi sıyıldap iskayı kirdiler. İdenga düşüp yanına girdi. Beten bir hemen kutuldık. Devletme katan kaytıp kirdi. Kaytıp kirdiler, eseyip görüp. Sen işin batağımında. İşte ne yapıldı? Ondan beni görüp yardımını da ilan bitirdi. Şundan tuktan işe bilayım mı elimin? Bir yılı iki koyan at karnı tuğul mu? Yarar, bu arkasından da tuğaydım indi. Eseyim de aşağıdan yaşarım. Allah bir ha, Allah bir ha. Kuruşu galim yenge. Kuruşu galim yenge özüme karatırım da onun maşinahında biz İl boylap seyahat kâsırıp getiririz. Maşına hem Mercedes bitimlerden, tevda Germaniyaga, ulan Kiperga, ulan Tursiyaga, ulan Belebey'e gitip, İçerdirile hikrenle biliyor sana. Şundan benim kolumu sağardım da, tegenen yumuşak yerden ne gidip sevet alayım. Apayga sırıldap, lüstraga hikirdiler, havalan iki taptır saldı ya, İdenga kulağına. Ben durdum da dediğine, evde yaran olmadım beri bir başka aksalarda koyunga tuturdum da oramga sığıp gittim. Sıkasta illehuga importne bir pivi almıştım. Anan adra kal kirgaz bir kanyak aldım da iga kayttım. Kaytam iki ele isen. Şundan evde bir valizka hattında bir valizka alıp koydum. Hayır. Her bana kisegine evde kayağına vardım. Magazinden kirip bir alma aldım. İyi aşağıya uzak sahibi. Mehmet köyünden küstenersem ne başardıgan bulam. Ey yılmaya tege, ey yılmaya. Nedir eytir getirleydi. Eyt almayı. Korkuşundan bir telenti saymadı geldi. Şöyle yılmayı aşraf kaldı almağın. Ana katanına var ha, onda katan katıgındılar tıkkandır turba, bunda tıkkandır kapıyor tege. Beden davay, püskay kapıyor. Niye kup kapılıyım demeyten. Yemeğe çılaytıp, yerden durup, başakın orta, ketegede bir kimde aksa bulma, mine girip sığığız, bir gele başına tırmaz. Башкортостандын ат кадымган артисти Якуб агай Шарипов. Риза агай Салауат театрына 27 ел гомерин багышлай. Туган сәхнәһендә 50-нән ашу образ тудырды. Төрле режиссерлар менән эш итте. Республиканың театр сәнгатен үстерүгә индергән емешле хезмәте хөкүмәтебез тарафынан да баһаланмай калманы. Башкортстан Республикаһының халык артисты, актер йыры, дуслык моңы, республика конкурсы лауреаты дигән мактаулы исемдәре лә ошо турала һөйләй. Танылган артистты Өфө театрларына эшкә сакыра. Әмма Риза агай уларның тәкъдименнән баш тарта. Туган Салауат сәхнәһенә, Салауат театрына тогры кала.
Талантлы кеше һәр яклап та матур була тиҙәр. Был һүҙҙәр әлбиттә дөрөҫ. Риза ағай арабыҙҙан ҡапыл китеп барғандан һуң, ул беҙҙең өсөн яңы уйламаған яҡтан асылды. Театрыбыҙҙың алтын тауышы, алдынғы актеры, шағир да булып сыҡты. Әрмелә хеҙмәт иткән ваҡытында Риза ағай булған һағышын эсенә һыйҙыра алмай, уны шиғыр юлдары аша сағылдыра. Был беҙҙең өсөн көтөлмәгән, әммә күңелде йылытҡан яңылыҡ булды. Туғандарыма, бер икәүҙе яҙмыш осраштырҙы. Сәстәребеҙ сәскә бәйләнде, тормош усағына ут ҡабыҙып, яҡты хыялдарға әйләне. Эй туғандар, бик һағындым һеҙҙе, күрәһеләр килә өҙөлөп. Ошонда үткән оҙон төндәр, көндәр йөҙәтә бит йәнде көйҙөрөп. Яҙмыш әллә минән көләм икән? Бәлки ысынлап та шулайҙыр. Бәлки был ситлектә биҙрәгән, күңелем генә шулай уйлайҙыр. Qadrli hikmet eken. Бұл тұрмышты баштан олғарған, башта
котыра халкын ел давыл. Гомеремдин кадерле айлары байтак вакыт бында үтәсәк. Күрәсәк тә алдан белеп булмай. Нисек булыр минең киләсәк? Башта уйлар. Агышымдан көн-төн уйланам. Күз алдымдан китмәй хатыным менән балам. Улар мине ашкынып көтәләр, ләкин айдар бик яй үтәләр. Ирек дигән нәмә кеше өсөн бик кадерле нәмә икән ул. Барыһын да бергә уйлаһаң, башта котыра халкын ел давыл. Уйлап караһаң, ошо бер ел гомер күп тә түгел кеүек кайсакта. Тәнем минең бында йөрөһә лә, йәнем оса тыуган яктарга. Башкортостандын атказанган артисткасы Гөлфия Сафиуллина. Гөлфия рахмат. Йәнем оса тыуган яктарга. Риза агайды бер эш ягынан гына белһәк, тугандары өсөн ул яхшы атай, яраткан тормыш иптәше, гаиләһенә терәк булып торган кеше. Әрмелә хезмәт иткәндә лә ул яраткан кәләше белән кызын, тыуган тумасаларын бик һагына. Гаилә уның өчен аерым бер хазина ине. Бүген безнең сәхнәлә Риза агайның бер туган кустыһының улы Рамадан сыгыш яһаячак. Әйтеп үтәйек, Риза агайның курайы Рамаданга мирас булып бирелгән. Рамадан. Янкәймә йылы керер ине, күкрәк киреп бердә йырлаһам, күңелкәйем коштай осыр ине, тыуган төйәгемә кайталһам. Юк, шулай кайтау мөмкин түгел, байтак гомер бында үтәсәк. Килһен ине тизрәк язгы бер мизгел, шунда көтөр якты киләсәк. Агышымдан йөрәккәем яна, дөрләп янган усак шикелле. Япрак күңел күңел һаргая, әйтерһең дә котһыз көз килде. Ay, aferin Ramazan. Aferin. Rəhmətli otur olmalar. Aferin. Ayda qədər alqışlarla көмәйік Ramazan'dı. Мәһәдиевтәрдің ғаиләһендә бөтәһе һәләтле. Риза агайның йырга мөхәббәте бала саклан туган. Карт өләсәһе курайда оста уйнаган, әсәһе йырлаган. Мин бәләкәй сакта атайым белән әсәем ит һатып, миңа гармон һатып алдылар дип һөйләй торган Риза агай. Бүген кустыһын искә алырга безгә Риза агайның бер туган агаһы Рәфис Мәһәдиев кушыла. Ул да ярманга әвәз. Рәфис агай, сәхнәгә рәхмәт. Good
Aydan giden elle koyaştan mı? Gözlerine düşken yaktılık Boğum diyem heyip ırkvan Bütedim yan gideyim Boğum diyem heyip ırkvan Bütedim yan gideyim Yıllardan yine yaşamdan Yüreğimden eğiligene Bala yarımda yine bağışlayım Merhametine azizaneyim Bala yarımda yine bağışlayım Merhametine azizaneyim Merhametine azizaneyim Nefis Mehriyev. Bayanda Başkırtıstan'ın vatkalarının adresi Yakup Şaripov. Rafiz ağay zor rahmet. Rafiz ağay, tağım bir sahneге. Bir kuple tayarlandırdı. Tağım yabam Anbayır gemeli hum tugel Hunga katım belki olsa bular O kenes kayıkken palmahım Mağıp yetem aman bırtılamın O kenes kayıkken palmahım Ay aferin. Rahmet, rahmet edin. Zor rahmet. Риза агай драматик спектакльдәрдән тыш балалар өсөн әкияттәрдә лә сагыл рольдәр башкарды. Уларның иң яратканы һәм танылганы әлбиттә Кыш бабай. Үзе таза күңелле булганга микән, балалар уга ышанып, ихласланып карый ине. Риза агайның иясәрләре безнең даими тамашачыларыбыз булып торды. Үз иясәрем белән бәхетле итеп торган Риза агай. Бүген уларның береһе Алсу олатаһының тыуган сәхнәһендә сыгыш яһаясак. Рәхим ит Алсу сәхнәгә. Алкыштарга күңел. Мне сказали, он уехал, но я буду его ждать, ведь он столько еще сможет мне про страны рассказать. Пусть уехал он надолго, буду сильно я скучать и тихонечко под елкой от него подарки ждать. Ведь я знаю, что он любит так же сильно и меня. Он, конечно, не забудет про подарок для меня.
Афарин. Афарин, тағы да алқыштарыңызды елемеңіз достар. Афарин алсын. Рахмет. Hürmetli тамашасылар, хәзер һеҙҙең өсөн йырлай театрыбыҙҙың актрисаһы Гөлфинә Ибатуллина. Ҡаршы алайыҡ.
хистәр еткерәм. Мин дөньяла гомер кисерәм. Үз-үземә бер генә һорау бирәм. Был дөньяла бәхет бармы икән? Тәү тапкыр һине уйларымда, хыялымда гына күрә идем. Төшләремә килеп кердең дә һин, хыял диңгеҙенә сумып киттең. Был мәхшәрдән ҡотолоп, ғаиләгә ҡайтып керәм. Ҡатын илай, ә ҡыҙыҡай көлә. Мин шатлыҡтан хатта иҫерәм. Иң тәүҙә һине күрҙем дә, ғашиҡ булдым буғай, онотолоп. Айырылыуҙар бик ауыр шул. Йөрәктәр сыға атылып.
Рафаэль һәм Рамзия Гайнуллиндар. Зур рәхмәт. Күзләремә тултырып караным да, китеп бардым һин елмаеп. Ә мин ул төн таң атқансы, йоклай алмай яттым уйланып. Ул елмаю минем күңелемдә сәскә булып батты үрелеп. Ул елмаю минем йөрәгемдә өтеп алды янгын ут кеүек. Мин бит уга гашык булдым. Тәрен уйлар мине йөдәтте. Инде хәзер нишләргә миңа? Кемдер бирер миңа кәңәште? Гүзәл каендарга өндәштем. Улар һәр барһыгыз динеләр. Икеләнүләремде таратып, йылы илдәр бер сак истеләр.
әйтсә көндәр инде. Тышта яңгыр ява аяусыз. Табигатькә карап күңел тула. Күз яшьләре тама туктаусыз. Күңелемде басып алган болыт касан гына икән таралыр. Йөрәгемдә әрнегән яра касан гына икән яралыр. Түз янкаем, инде күп калманы. 8 ай гомер ул күп түгел. Хау сәламәт йөреп кайту керек. Калгандары инде күз күрер. Радик Галиуллин. Салават театры ул моңлы театр. Уның сәхнәсендәге көчле тавышлы йондызлар балкыган. Уларның арасында әлбиттә күп спектакльләрдә партнер булган, йыр белән бергә бәйләнгән Башкортостандың халык артистлары Риза Мәһдиев һәм Гөлчәчәк апай Шарипова. Риза агайның театраль юлы Гөлчәчәк апай менән тыгып бәйләнгән. Улар Хабибулла Ибраһимовтың Башмагым, Мирхәйдәр Фәйзидән Галия Бану спектакльләрендә башкарган дуэтлары әле лә тамашачыларның күз алдында. Oh
Риза. Менің язмышымдан сұрап, ижад юлымды матурлағаның үшін рахмет еңе. Рахмет. Хәзер ерланасақ ерім Рим Хасанов үс аршын ерін. Гүлсезбек апай Шарипова. Мен Башқұртстанның халық артисі Риза Мәхәлиев. Бана 27 ел элек 1993 елда Өфі Дәулет сәнгать институтын тамамлап, Салават драма театрына эшкә килдем. Һәм минең беренче төп ролемдән бере Юмабай роле булды. Ул да булһа Рамил Кулдәүләттең
фарса спектаклі. Онда матур гына йырда бар ине. Бұл йырдың музыкаһын мәшһүр данлыклы композитор Рим Хасанов ижад итте. Һүзләрен Рәмил Кулдәүләт. Шулай итеп, бұл юғалып қалған йырымды нисәмә йыллар аша хыяллана торгас, тормышка ашырдым. Рәхим итеп тыңлагыз. Һарыла сәсен. Оңға ұлысымды алғанымда, мен дәл ерін риза ерланым. Хен ерлаған ерлар, хәтер болып, үйде
Безнең йөрәк кылдарын Үҙең киттең, әйерҙарың ҡалды, йөрәктәргә һалып ут, яра. Юҡ шул инде хәҙер ҡайтыуҙарың, ҡапыл ғына табып бер сара. мәңгелеккә киттең арабыҙҙан. Ҡалды бары моңло йырҙарың. Хәтерләрбеҙ һине йыйылышып, беҙҙең менән булған йылдарың. Қадірлі тамашасылар, бүгін біз Башҡортостандың халық артисы, театрыбыҙҙың айырылғыһыҙ өлөшө, моңло һандуғасы Риза Мәһәдиевтің хәтер кисәһен үткәрҙек. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы күпме йырҙар йырланмай, күпме ролдәр уйналмай ҡалды. Ризаға театрыбыҙҙың йөҙө, уның йәме ине. Уның тауышына һоҡланмаған кеше юҡтыр. Әлбиттә, республика сәнғәтендә уның ижады оло мираҫ булып, яҡты эҙ ҡалдырҙы. Беҙҙең күңелдәрҙә лә уның моңо мәңгегә ҡаласаҡ. Ошо кисте беҙҙең менән үткәргәнегеҙгә рәхмәтлебеҙ. Иҫәнлектә, һаулыҡта осрашырға яҙһын, хөрмәтле дуҫтар. Һау булығыҙ. Бүгін Рустымдың хәйер кисәһенә йыйындыҡ. Туғандарым ауылдан килделәр, буран булуға ҡарамаҫтан бөтәлә иҫтәрендә. Рустым минең бик йыуаш кеше булды. Ғәҙел, тыныс кеше булды. Мин аны 4 йәштән үҙем ҡарап үҫтерҙем, үҙем етәкләп, фотолар бар, күрер халыҡ. Шуларҙы ғына әйтәм. Әни дә юҡ бит инде, Русты ла юҡ. Бүгін сәхнәгә беренсе тапҡыр бер әсәйләр тураһында ғына йырлап ҡарарға ине. Ҡулдан киләме, юҡ. Рәхмәт. Меня зовут Алсу, мой татайка Риза Магадеев. И я буду рассказывать всех про своего татайку. Мне сказали, он уехал, но я буду его ждать, ведь он столько еще сможет мне про страны рассказать. Пусть уехал он надолго, буду сильно я скучать и тихонечко под елкой от него подарки ждать. Ведь я знаю, что он любит так же сильно и меня, он, конечно, не забудет про подарок для меня. Бүгін біз театр сәхнәһендә Башҡортостандың халыҡ артисы Риза Мәһәдиевтең хәтер кисәһен үткәрҙек. Уның тыуған театры булараҡ, беҙ, әлбиттә, был эште үҙебеҙҙең бурысыбыҙ итеп һананыҡ һәм шуға күрә ошо сараны үткәрергә булдыҡ. Март айында уға 49 йәш тулырға тейеш ине. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы тормош башҡаса боролдо. Театр коллективы менән бергә уның яҡты исемен, уның тормошында булған төрлө ваҡиғаларын иҫкә алып, бөгөн ошо рәхмәтебеҙҙе уға белдерҙек, сөнки ул үҙенең бөтә тормошон театрға бағышлай. 93 йылда был театрға эшкә төшә һәм үҙенең аҙаҡҡы көндәренә тиклем үҙенең тыуған сәхнәһенә, Салауат театрына хыянат итмәй, тоғро булып ҡала. Бөтәбеҙ өсөн дә ул, әлбиттә, өлгө булып тора. Беҙҙең йөрәктәрҙә ул мәңгегә һаҡланасаҡ һәм республика халҡы ла, беҙҙең бар тамашасыларыбыҙ ҙа гелән уны яҡты һүҙҙәр менән иҫкә алыр тип ышанабыҙ.